Bugün okuyduğumuz ayetimiz Allah Teala ilk Kur'an'da mınday deyil: "Estaizu billah ve men yehdillahu fehuvel muhtad ve men yudlil felen tecid lehu evliya min dunih ve nahşuruhu yevmel kıyameti ala vucuhihim umyen ve bukmen ve summa ma'vahum cehennem kullama khabat zidnahum sa'ira." وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَ. Allah Teala kimdi tuğra yolga bağıttap koygan bolsa, al tuğra yolga deydi. Bu tuğra yol nimeti, hidayet nimeti, bu Allah Teala'dan buladı. Bu nerse Allah'ın kolundağı nerse. Bu insan balasının kolundağı nerse emes, kalıverse peygamberlerin kolundağı nerse emes. Eğer insan жақшылықты қаласа, бұл хидайат тура жол жақшылық. Егер инсанға мына ушул тура жолды беріп қойса, инсан ең бірінші өзінің жақындарын хидайат қылып қоймақ, пайғамбарлардағы өзінің жақындарын ең бірінші хидайат қылып қоймақ, тура жолға бағыттап қоймақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға да Құран-ы Кәрімде "Фаиннама алейкал балағ", о Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, бұл динді, бұл рисалатты Allah Teala tarafından sana adamlara жеткирүү ғана бар, жеткирип қой деген болды. Жеткирүү менен пайғамбардың милдети атқарылды. Жана ар бир пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламды ертиген адамдын милдети ошол динди жеткирүү менен аткарылат. Эми туура жол дайыма болот, хидаят дайыма болот, кыяматка чейин болот. Tuğra yolda hiç kim yok kılıp жибере албайт. Bir zaman yok, bir vakit yok. İnsan balası jaralgan eken, her bir zamanda Allah'tan жалгыз özüne gana sıyıngan pendeler bola verет, bolup kelgen bola verет. Yer yüzüne şirk yok tolup ketse dağı, yer yüzüne bidatlar tolup ketse dağı, Allah Teala'nın pendelerinin içine Allah'tan жалгыз özüne gana sıyırılan pendeler kıyamatқа şeyin çığa verir. Antikeni bul dağı Allah'tan sünnetidir. Birok tuğra yol Allah Teala'dan gelir. Allah Teala'dan bulur. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِهِ. Yani Allah Teala kimdir bilen adaştırıp koyu oturgan bolsa, anın özünden başka ne? Cardamcı yok aynı. Allah'tan adaştırıp koyat. Бірақ Allah'tan adaştırgan insandı, hiç kim adamlar, cinler birikse dağı tuğra yolda salalbaydı. Bu yaşolda adaşkan adamlar болады. İnsan jaralıktır, kıyamatқа çeyin, bu yaşolda daimine tuğra yolda adamlar bola örmeydi. Tuğra yolda adamlar da болады, jana adaşkanlar da болады. Tuğra yolda var, adaşu dağı var. Oşonluktan bu yaşol sınoo. Adaşu bolup tuğra yol bolmasa anda da sınoo bolбойт. Tuğra yol bolup adaşu bolmasa anda da sınoo bolбойт. Mına ошондуктан эки нерсе бири-бирине не өтө тыгыз байланышкан. Эми ушул адашкан адамдар, Кур'ан сүннөттөн жүз бурган адамдар, Аллахты тааныбаган адамдар, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. Buna жазаны тараптыңыз. Эми акыраты бетти тараптыңыз. Адамзат бул жашоодо жакшы жаман ушул жер шаарында жашайт. Бирок убакыт келет, акырет келет, инсан баласы жакшы жаманга ажырайт. Жакшы жаманга бир инсан не? Ажырайт. Эми Аллах Таала кафирларды, кыямат күнү ашындай адашкан адамдарды жүзүнө жерге караткан абалда дүлөй, сокур, дүлөй, дудук кылып тирилет экен. Мына жазаны караңыз. Азыр адам баласын карасаңыз, баарысы буту менен басып жүрөт. Кыямат күнү ушундай адамдар болот. Адамдар жүзү менен басат. Жүзү менен басат. Азыр бизге бул нерсе таң калыштуу. Кантип адам баласы жүзү менен басалат деп. Буга далил Анас радиаллаху анхудан келген хадис бар. Анас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан bir kişi soradı. Ya Resulullah, keyfe yahşurul
الكافر على وجهه يوم القيامة. O Allah'ın elçisi. Kıyamet günü kafir insan kandip yüzüne tirilsin dep bir adam suradı deydi. Oşanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İnnellezî emşâhu alâ ricleyh qadirun alâ en emşiyehu alâ vecihi." Oşol Allah Taala budu menen bastırıp koygan Allah Taala oşol kıyamet günü yüzü menen bastırıp koyuğa da kadir deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala kadir eken, Allah Taala kadir eken oşol jaşoda budu menen bastırıp koydu mana. Buga da kadir mana körüp turabız. Bu fakt. Ar birimizdeki butuğuz menen basıp жүрөбүз. Жумушубузду ишибизди аткарып жүрөбүз. Бала чакабыздагы, аялыбыздагы, бүт жакындарыбыз адам баласы эки буту менен басып жүрөт. Эми ушул эки бут менен басууга кадыр болгон Аллах кыямат күнү инсанды жүзү менен бастырып коет экен. Мына Аллах Тааланын кадыр экендигин, мына кадыр зат экендигин ошол хадис далил. Эми жүзү менен бастырып койсо деле муну менен чектелбейт Аллах Таала. Oşol yüzü menen bastırıp durup, kanday tiriltirет eкен? Sokur, dülöy, duduk. Emi munu düşünmemiz de, munu közü sokur adam eken dep. Yok. Bul jürögü sokur bolgan adamlar, jürögü duduk bolgan adamlar, jürögü dülöy bolgan adamlar. Hidayattan, sünnetten, Kur'an sünnetten dülöy bolgan, duduk bolgan adamlar. Alımlar var sokur bolup etken. Sokur bolgan karlar var. Kulağı bulduğun karlar var, alımlar var. Bulanda emez. Bu buna cüröktün sokurluğu. Buna cüröktün sokurluğu, buna oğuzdun dülöylüğünden, buna cüröktün sokurluğu, bu közdün sokurluğuna ceman. Buna oğuzdun dudukluğu, cüröktün dudukluğundan ceman. Cüröktün dudukluğu ceman. Kulaktın dülöylüğü, cüröktün ne? Bundan bir şekilde cüröktün dülöylüğü, kulaktın dülöylüğünün caman. Bu ceda kılgan nerse, oşo cürögü sokur bol kalan adamlar. Oşonluktan jana sokur da, dülöy da şirk menen ne? Bidat taşırat albayt. Je bolbosam, je günah menen soğuk iş taşırat albayt. Mına şu sokurluk. Bunday şekilde köp nerseni aytasın, düşünbeyt, kabul algısı gelmeyt. Mına şu jüröktün sokurluğu dülöylü bolot. Allah Taala buyurgan nerseden kaytbasa, Allah Taala kaytargan nerseden kaytbasa, buyurgan atkarbasa, mına şu jüröktün sokurluğu dülöylüğü, mına şu nerse. Yani şunday tirildi adam balası, kebir kapırlar yüzü menen basıp kılatken, kıyamat günü jüröktün oşol dülöy bolup, sokur bolup. Yani mehvan cehennem alardan orada tozakta değil. Tozakta perişteler var. En güçlü perişteler var. Bana tozaktın karavolcusu tozakta karadan Malik degen perişte var. Tozakta yaşayan adamlar oşo Malik'ten suranışat eken. 100 yıl suranışat eken. 100 yıldan keyin alar menen ne? Joluguşuga çıkat eken. Joluguşuga çıkıp ne? Aların aytkanları oşol Rabbim bizge azapты жеңилдетсин, же bizdi öldürüp жок кылып жиберсин. Мына көптөгөн аятtarda тозоктогон адамдар bizde ушул канайым ушул жерден чыксак экен деп үмүт менен жашашат, кыял менен жашашат. Адам баласы талайып калабай баары акырак бетте тозокко барат, же бейишке барат. Же тозок тандап алат, же бейишти тандап алат. Мына Кур'ан-ы Керимде Mü'min surasının ihsa'u ve la tukellimun. Korbolma sebebiyle hiç kim söyleşmek değil mi? Tozoktun periştileri rayımsız yaratılgan. Rayımsız. Adam balasını rayım kılmaydı. Buna şunluktan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Tettakun nâra allati u'iddeti lil kafirin." Kafirlar için dayarda koyulgan tozoktan korkuları. Tozok yaratılıp koyulup duraz. Dayar eken hazır. Otları alovları kuyup duruptu. Beyişen dayar eken cırgaçılıklarla tol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özün hadisinde aytan beyişte
көз көрбөгөн, құлақ ұқпаған жырғал, немат. Ойын күлкімді айтқанда жырғал, рахатшылықтар болып дейді. Мына шул аятты қысқаша тәфсирімен ушул Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.